raskam jana raskam kape berita si meriah berikutkan Lukas imuliakan na Tuhan. Iba sada masa iteruskan Yesus perdalanan na ku Jerusalem asun ia mendengar ku Betpage ras Betani eme daerah Iuruk Seton isuruhna dua kala ajar-ajarna leben nina to laos ku kota si arah lebih doa second sakam kubas kota ida petindu karisada kelede tabat kelede silenga pernah irsak kala osari narina jenari baba kujeda adilid karikala nungkun man bandu engkai maka iyo sarindu nindulah perlu Tuhan. Maka laos ia dua kala andai jana ida petina kerina bagi singgoy katakan Yesus asun iyo sarina nali kelidendai nina empu kelede man bana engkai maka iyo sarindu arjaba ia perlu Tuhan. Jenari ibabana kelede man Yesus ikimbang kena wisna kuburung kelede jenari isapatina Yesus ngeresaksa asun mituskan Yesus perdalanana ikimbangkan kala wis ibas pasar kanca ia mendeher ku Jerusalem ngincuah Iuruk Seton nari mulai mengajar-ajar sinterang singikukan ia surak-surak adu suara si megang ibu zina di bata meriah ukurna perbahan tanda sengget sidakna ada surak-surak ia nina ipasu-pasu gelah raja sila ibas gelar Tuhan keriahan di surga aras pujin man di bata tiga-tiga kala parisi si ikut ibas kala sinteram ngerana man Yesus nina oh guru suruh min sini ajar-ajar gue ngaloi Yesus adi sini kala enda batu-batu enda mesir surak malam kelate galaksi mengikan kata Tuhan dengan menjingkat dalam kensa suankan min katandu oh Tuhan ibas pusu kami. Nande bapa turang rasenina biasana adilit skala raja atena bengket kusada kuta isuruh nange lebih zuak-zuakna lawas kuta guna ernehen jana mempersikap pengalung-ngalungan sopelna raja enggo ngeibahan momo karena kerahenna kaman kuta enggo ngeijamin segala olah terjadi man raja sila mahuli bagi ibas zaman eda rekenca presiden kusada kuta pasti enggo isikapkan kerina si perlu lako ngalo-ngalo ia jana pahamat gelarna wari minggu si sendah maka minggu bulung-bulung adi man kalak Yahudi wari bulung-bulung deher kap raswari Paskah tiap tahun enteran jelma ke Yerusalem guna ngerayakan pesta Paskah maka persingeti ugakin bangsa enda diselamatkan di bata ibas bangsa Mesir nari Paskah maka sadawari si mahaga maka minagia kala Israel tadi ibas kuta sidau tetap ngeiara ku Jerusalem ibas paksa si Yesus ras ajar-ajarna ikut nge ku Yerusalem si Athena ngerayakan Paskah so ia ngabengket ku kota Yerusalem malala kelibahan na tanda-tanda sengget maka entar keljelma sirate jani man bana jana iangkat na Athena ia jadi skala raja tapi Yesus langit maka asun ia bengket ku Jerusalem ibaswari bulung-bulung inangkehina sada kelede adikalap nangkehi kelede masuk ku kota maka mababerita gedamen labo peperangan Yesus maka raja damai singgo iberitakan nabi-nabi karena maba damai manjelma labo maba kuasa aras peperangan ia maka rajanta si bajadi usikan man bantah bagi kalak sinterang mujaras pahamat gelar di bata
Kita pe ras-ras suga ngalo-ngalo raja damai selalu mengatakan menjual-jual raja sirih ibas gelar Tuhan keriahan di surga ras puji mandibata. Mari si benakan minggu si badia enda alu minggu bulung-bulung. Enggo si tagangi bulung-bulung tandana kita ikut buat bagin ngalo-ngalo raja damai si Athena masuk ke pusuka skala-skala ku tengah keluarga anta bagepe ku tengah tagerina. Maka mari sitalangi pusu pratenta gelah dibata ringan ije gelah kita pe ikut mabadame kata wari paksa pe. Amin. Pace ebene.
Menjua-jua manbanta kerina. Nane bapak turang rasenina, ibaswari minggu enda, emkap minggu bulung-bulung, permenungan ibuat ibas berita semeriah arah Lukas bab 23 ayat sada se-40 siwa. Tuhu-tuhu ia emekap jelma benar. Kerina pemimpin Yahudi nehken telu tuduhan erbiak politis kempak Yesus. Pelalarkan bangsa Israel, ngelarang nggalari pajak, ras ngatakan diri selaku raja. Ngarap kala Pilatus tekman Yesus saingan politis ras ancaman nandangi kaisar. Perukurun Pilatus narih kempak tuduhan perpudi. Raja kala Yahudi kinkam penggargari enda suwe ras kepentinganna menjaga keamanan ras politis. Yesus la merso, tapi laka nguekensa. Kamjine ngatakensa, iakui Pilatus maka la idatna kesalahanna. Pilatus ngirimkan Yesus kempak Herodes. Lasada pe penungkunan si sungkun Herodes ijabab Yesus. Herodes pe landatkan alasan guna ngukum Yesus. Terjang itunda-tundaina ras makeken uis kehamatan kempak Yesus. Ence kirim ia mulihi kempak Pilatus. Sekali nari tegaskan Pilatus maka la idat kena kesalahanna. Tapi kala tetap nuntut gelah Yesus ibenterken. Ipindo kala Barabas jelma si ngelakokan pemberontakan ras pembunuhan ibebaskan. Anem ladatkan kesalahan ras rusaha membebaskan Yesus. Talu Pilatus kempak pemindon jelma sinterem sidungna menang erkiteken ersurak. Desken sekala penjahat Yesus sila salah ipersilangkan iuruk tengkorak iapit dua penjahat. Tupung Yesus mate kayu silang kegelapan demi kerina doni guna nggambarkan maka kerina doni ras isina ertanggung jawab bas kejadian silang ras kematian Yesus. Merigat kire-kire rumah pertoton menggambarkan talangna dalan nuju di bata erkelangken Yesus. Sada dedahan teater karena pengadilan erbahan sindedah kem. Manusia nuduh rasen kakimi di bata erkiteken kini seran si idabuh kena kempak manusia. Di bata lanehken pengkapitan KIP. Itulah na guna nguji silang kerina kesaksin. Tedis ia nimai putusan perpudi. Ngewakili manusia, hakim tedis guna ngogeken kerina tuduhun ras hukuman. Ku hukum kam guna ditubuhkan selaku manusia. Ngenanami kini seran, geluh iperkawanan, jadi korban kesaksin silalit ras isiksa. Ipersoken ras itadingken kandukan dundu, ras bas tampuk kegeluhundu. Kamate alu ngeri, ence bas ingan siman kabiarenken. Dedahan pe nggodung, tep jelma nedari maka dibata nggondalani hukumena. Ia teh dibata kai silaku kena. La pernah ipindona ICP guna ngenanami kini seran sope ia zine leben dalanisa.
Turin kini seran rikutkan Lukas mencidahkan Yesus selaku tinepa benar si mate selaku martir. Yesus ema curminen keleng ate di bata. Amin la ersalah isilangkan ia. La dirina saja ngenca islamat kena. Git ia ngenanami kini seran kempak keselamatan jelma si deban bagai pejelma si musuhi ia. Ertoto ia mindo pengalaman guna jelma si alu langsung entahlah ikut bertanggung jawab babo persilangna. Ia lemi Yesus sope kala erkadiola karena dosa-dosana jine. Turin kini seran Yesus ngajarkan kita sada pematang ngadepi kini seran si la adil. Yesus si iakui selaku sekala benar ras la ersalah git mersan kini seran kempak jelma si mempersilangkan ia. Terdauhen asasie ertoto nandangi kalae. Banci kita muat bagin bas penuruhan Yesus selaku juru selamat alu ngaloken konsekuensi penuruhenta selaku murid Kristus di tengah doni si tetap merlukan kesaksian babo keleng ras keleng ate di bata erkelangken erkorban ras ngalemi. Amin. Tuhan masu-masu kita kerina.